Alright, kain na. Happy Fiesta po. Delivering ice cream. Radyo naman. Bawang. Sibuyas. Karne, ayan o. Yun o. Patatas, carrots. Yan guys. Bell pepper. Pinya, sukal. At mix. Ini ang manok, guys. Guys, happy fiesta. Happy fiesta kay... Ayan guys, dito tayo sa fiesta ni tita ko. Dito sa Lubao, Pampanga. Luluto tayo ng manok na kaldereta guys. Yung spicy talaga para hindi nila makain. Tara, let's go. Guys, sili at saka bawang. Lagay tayo ng sibuyas. May ilang ka lang guys. Lakas tayong bagya. You know. Sibuyas. Ayun guys, tomato sauce. Yan. Oy, you know guys, oh. Wow. Spicy caldereta guys. You know, guys, carrots, patatas. Lagay na natin. Alright. Haluin natin guys. Ayun na guys, ay niluluto natin guys. Guys, so liver spread, Reno brand natin yan. Alright, lagay natin dito sa caldereta. Alright. Nagasakit ko ata guys. Magabrod ka. Hindi, kuha tayo ng kutsara guys. Liver spread. Alright, chapsuy. Ang chapsuy. Wait guys, butter. Yun yung luto natin. Yan, shrimp. Spicy. Lagyan natin ng garlic. Natin to guys. Tapos buta ko na lang ang kanin. Alright, tomato sauce. Sili. Alright. Shrimp. Garlic spicy with tomato sauce. Yan. Namaya po yan.
Alright, kain na. Happy Fiesta po. Yung mga ice cream, boy. Ah, boy. Yung ice cream. Pakita, boy. Siyempre,